Zdravo svima, dobrodošli na video serijal koji govori o mogućnosti razvoja Herbalife poslovne karijere za sve nove membere, za nove članove i nadam se da će vam ovaj video koristiti malo više, ovaj ceo serijal za razvoj vaše poslovne karijere. Ovo je video broj 2 koji govori o najvećoj zvezdi naše kompanije, a to su proizvodi. Jer niko od nas nije zaslužan za razvoj Herbalife posla, nego su rezultati sa proizvodima. I ono što je bitno znati za same proizvode, na osnovu mog iskustva od korišćenja proizvoda već 15 godina, upravo mogu da kažem to, jeste sopstveni rezultat sa proizvodima. Kada čovjek koristi proizvode, kada je čovjek zadovoljan, kada započinje svoj dan sa Herbalifeom, to je ono što je osnova za dugoročno izgradnje poslovne karijere i naravno za dugoročno zdravlje. Kada smo o samoj temi proizvoda, šta hoću kroz ovaj video da prenesem vama koji ste na samom početku, jeste osnovne neke proizvode koje su po meni najvažnije za korišćenje proizvode za postizanje rezultata. Bitna stavka jeste da svako će preporučiti program proizvoda koji on koristi, a po meni sljedeće proizvode koje ću vam predstaviti su neke bazne proizvode koje je cilj da svaki distributer koristi u onom trenutku kad može da priušti ovaj program. A kako će najlakše da priušti ovaj program jeste kada ima određenu bazu kupaca na osnovu koje zarade će moći da investira u sebe. Jer za razvoj Herbalife karijere najbitnija investicija u samoga sebe. Tako da, koji su to osnovni proizvodi? Broj 1 je shake, broj 2 je čaj, broj 3 je, po meni, PDM, broj 4 je aloja, broj 5 je vlakna i broj 6 je alojna krema za ruke i telo. Sad, zašto ovih 6 proizvoda? Zato što su po meni ovo neke najosnovnije, koliko puta sam rekao po meni. Znači, ovo su najvažnije stvari za osjećaj proizvoda, kvalitetan rezultat, funkcionisanje u toku dana kako treba i samim tim najveći broj klijenata će krenuti na ovom programu. Prvo, znači pričamo o programu ishrane iznutra i o alojnoj kremi koji je kao dodatak, koji je ekstra isto jer ljudi osete miris alojne kreme, jer može koža da vam lepo izgleda, kad se lepo namažete, za muškarce posle brijanja recimo, znači cijelo telo posle kupanja, znači jednostavna stvar da može da ljudi osete jednu kvalitetnu stvar koju imamo iz programa spoljne ishrane i da bude kao uvertira za eventualno dobijanje nekih klijenata na bazi Herbalife Aloe i na Herbalife Skin linijama proizvoda koje su vezane za ishranu s polja. Što se tiče šejka, objasnit ću sad kratke neke informacije. Sve informacije koje govorim su informacije koje po meni bi svako trebao, koje bi svako trebao da zna kada priča sa ljudima. Znači, sve što ja sad kažem su informacije koje bi neko trebao da prenese u razgovoru sa potencijalnim klijentom o proizvodima. Znači, shake je kompletan zamenski obrok, nije protein za posle teretane, već je kompletan zamenski obrok koji telu daje sve što telu treba. Pravi se 250 ili 300 ml vode, može da bude i mleka, ali je bolje voda i da se onda doda PDM, jer ima više proteina. Znači, 2 kašike šejka se stavlja u tečnost, kao što sam rekao, 250 ili 300 ml, može da bude i 150 ml tečnosti, ako želite da vam šejk bude kao puding. Također, gustinu šejka određuje u to da li ćete da dodate PDM ili ne, da li ćete da dodate vlakna ili ne, ili da li ćete da dodate voće ili ne. To su neki faktori koji utiču. Siguran sam da već znate dosta recepta, ako ne, kroz vreme ćete naučiti i vidjeti neke različite opcije. Drugi proizvod jeste čaj. Čaj koji daje energiju, zašto služi? Šta je čaj?
Čaj je proizvod koji daje energiju i vrši proces termogeneze, pretvara masti u šećere. Odlična je, sastavni deo je programa zdravog doručka, jer ujutru pogotovo čisti celo telo i omogućava da telo bolje radi ceo dan. Treći proizvod koji ljudi mogu da uzmu jeste, po meni, PDM, da se doda u šejk, jer kada se PDM doda u šejk, tada ima više proteina, jer PDM je protein drink mix, znači svaki šejk ima više proteina i automatski će osoba biti duže sita. Zato bi ja dodao PDM. Onda bi dodao onome ko finansijski može naravno da priušti, kome to nije puno para od ovih 4 proizvoda, bi dodao aloju. Aloja je proizvod koji vrši čišćenje crevnog trakta i jednostavno bolje funkcionisanje same probave. Nju da se doda sa čajem, ujutru pre šejka. Znači ujutru kada osoba ustane, prvo se napravi čaša vode, ljudi popiju, pa onda čaša čaja. U čaj može da se doda malo aloje ili 2-3 čepića ili ovako odokativnom metodom. I posle toga se pije šejk. Šejk može da se pije sam ili bolja opcija je sa PDM-om. Još jedna preporuka za bolje funkcionisanje u toku dana jeste dodavanje vlakana. Kada se vlakna dodaju u šejk, to znači da imamo 5 grama više vlakana na dnevnom nivou unosa, što omogućava da naše telo vrši bolje čišćenje. I kao 6. proizvod koji je neki osnovni za svaku osobu koja koristi Herbalife po meni, a da se ne bavi sportom, jeste krema aloja. One ko se bavi sportom, naravno imate sportski deo ishrane, CR7 Drive, Rebuild, Strength, Fish, šta god ide. Ali osnova i za sportistu je ova, pa tek onda dodajemo na tu osnovu sve dalje što treba. Nadam se da su vam ove informacije o proizvodima bile korisne. Po meni, to je sasvim dovoljno što čovjek treba da zna o proizvodima kada nekom predstavlja proizvode, a najosnovnije jeste da ljudi probaju šejk. Da im napravite jedan šejk, da ljudi probaju, da bude wow šejk, i to je nešto što će ljudima dovesti do toga da žele da počnu s Herbalifeom. A takođe, važno je da ljudi ne kupe 5-6 proizvoda u jednom, pa više nikad, nego bolje da kupe i samo šejk, pa da koriste samo šejk kontinuirano godinama, nego da uzmu 5-6 proizvoda jedanput da bi očekivali da dobiju neko čudo. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan, zanimljiv, da ste nešto novo mogli da naučite, što možete da primenjujete dalje kroz vašu Herbalife karijeru. A sad idite na video 3 koji govori malo više o maloprodaji samih proizvoda.